welcome back to my channel. Ngasi di konung na chatlo se konung se am toina chatrasu tha amada amarak anirak atum chatle. Ai khan noi khat pa mali ko handak mai swai sam khara chabbi oi ba mal mai ye ba kan tang thangat le ba Konung se ngasi de ngana chatpanina mirak lam de ado hoi konung yorakan dai khoina purak pa lei kai ka do lei leng bising da khara su oina piye. Sidi tongalle. Oh. Pigi mana di sidra. Sino kwado na dro. mane aigi chandon se matek ama tat khreba ko ado hoji arati kat pa hafet yaram me ngasai arati kat triganda ko khurom khrabne ba ado aina like khurom ko gi video di hap taba sum haidin kano tawdabagi nuai tabagi aduga nuai taba maksuna taba like khurom ni kanda su phone thangalaga video namaga leibuto adu maksu muk tawning daba ko adugi ne aigi si angam me swai do namjallaba Gari ga thauba hairakpa graduation ga karakpa matamda ge je konung gumba dum chatpa hore ado konung chatpa se wakhan su inge nungsu nungaye sigi se lorame si am phase haba pic tak na duga mai machu se jam ingdra ado ai kem chadri halakpai su ne ayu kan ta da ai kem chadri ba ko ado sigi angu si cha ge duga ha le ya ngasi se khoi gi stair gi reeling ka do sem doi ne ba ko kui re ne reeling sem ge na khali je moina haiba kan da square feet amam hybrid feet amam da 500 lawe ba ada hong ya tang rai khang je ba ado hong ga ri hong e o tang ga ri tang e habi yo hai no da ai makha ta na su khara khara lotion da bo khara yaw ri bi yum se aduna adum ahong ba de makhuna nom pham khang ga ri suggestion do bi ne sa su am sa ni khoi se ice cream cha se aduna ice cream se adum scoop ahum lor ga khoi ge si yenara ga chamina doine Sige khoi stair se kaino hapak toine ba ko reeling hapak doine ba sum pai ra ga chatni ngai ya du ge hojik sem ba gi moi mi la e ai samjan ge tawni yum se tam tam na sum lotion ge taw bane उधर तो काला है ना वहाँ पे बाकी है फिनिशिंग हाँ aise sigi reeling sabagi se yengjalaga kai kai shoi ga ge khothi ga de su yengjan bane ado sa so yam sabani na ai sidang hak po tharaga dum yeng doine hari nakan dani basuri se doctor says cation kojic acid underarm roll on se mayam da hypetam ucheram ge akhoi ge segak se humang gum mayam thokpa natraga namthiba khotpa torokpa kan segak se sudum tamna tamna mushallak pane ba aduna akhoi gi order gumba sweats gumba pigmentations gumba phan ge haira ga di roll on ama season na bio cation kojic acid underarm roll on se yam phaiye lactic acid yaubani na akhoi dead skins amadi skin da namthiba bacteria myam tonga leibdo adusu lokthokpiye kojic acid na akhoi gi segak mubado adusu handa halle aduga mu kesha yaubani na skin chathatpa khotpadi tawdre packaging jam tina bhajana tawbire aduga taira matungda na yam tina refresh oye aduga unique aqua fragrance amasu chele aduga sigi fragrance se kai haine akoina taira kanda all day freshness pibado morning to night consistently adum use toraga di visible result adum uba phangbane akoi gi sagak muba sagak namthiba aduga huma kai ka thokpa khotpado loi handarakani well I trust Dr. Sates kai gino de maza 90 years of skincare expertise for a club and it is made for Indian skin after all it is free from alcohol aluminium silicone paraben sulfate and cruelty and it is vegan Amazon Nykaa Flipkart Purple aduga Dr. Set masagi website ta phange masagi website tagi lairaga di use my code Teresa 2024 to get 20% off on all the products of Dr. Sets So back to construction akhoi gi phaglang se hutuaga reeling dum hapchen gi doine sigi reeling se support system amoin hapaka doine boko fajaningai gi na tabida dum han gumba la aka na khut se paraga stair gumba ka khatpa ngamningai gi damakta aduga kai haigini sigi se baba gi wish ne haitare kuira bane baba na hairakpa do aina hana baba na tawdri kanda aina phatlauna tawba ngamba se ayam harawe kai gi no di kharadang oirsho aina aigi site gi chaina tawba ngamba se ngone am satisfied oijabado construction se tawbani na yum se khara lange aduna ngasi di kitchen da leiba cockroach chan chalo en ma hato ge na ai tawbodi bako haide nong ju khara chubani na handak se cockroach leiba khara hengat leba ko sigre ha ha tatna lai kre mu chile family taw lai ram ya ma
시디 시디 am 싸우에 그이노 맞자 마룸네 시크레 로이나마 그다 마마 바바 빠빠 그이노 말레 코크로치 프라이 말레 딥 프라이가 짜버도 마 cabinet manungda yawa kon ga gi manung jidum direct kapsal leba haidi hida kai ka do kai gino de adum lok thodi cockroach loi chen ni doi sharok pudi pulap oina ko na phajana phengdo ge na adum direct kapsan ba do adumai kapsan gi ne na cockroach ge loi chen tho ga ma pan loi sirak ba do adumai na tawe Machine makun gi oina di soda be gopse dum hapchalani ba du ising asaba thada doine seng na sigi se nungtang khudingi dum taw di haina bane bu ko ado nungtang khudingi na troju hapta mamda dum ising asaba sumai tor ga haptha ba yaye deep cleaning torak pani na chimni si su pura sengdok pa khotok pa taw doine thawrek ti dum bhajana ga re ko ngau bu khot pa taw bani na ado hoi kishu kaide sengdok pa gi video ni na khira amut pa su upatare na tro gas cylinder gi pipe se hana di ma pandai purak pane haide hoji thaina ngai manung do hutlamba do hoji gi pipe tu ga size so khetna bagi ne yada ba do hoji ti sigi se sem halam bane adu orga di khoi gi gas so manung da phajana in place adum thamba yai dana sengdok pagi chang sa ayam lo shale adu ga gas ki hoji gi sem ba do adu gi pipe sina sumaina leiye hidak se kapaga dum thambani na haidi kapsalani adugo thongon jalaga amu hangdo eba ko pumuk le ra hangdo pa jeta cockroach manung dai kai ding no hangde pakthok ko thoklaga dum siraga leirame ngasai gi do sum ji season grabane ba aduga hoji amu hangdo leiramba da khara siraga leirame marak sida reeling semba khotpa su loina mag loishala abani na magi sigi chaiba myam se yam phajana na trasu kaba haipet hana loishan doine chini kokta thum kokta myam adumaina thambase mithai maku gumba mithai gi kokta gumba ngak tana oina bani na aise vishal da chatlaga khara hong su hongba affordable su oiba go transparent oiraga khitang masa nan ba kokta kopta ba khota ba oina sindoke na tawbane aduge aise vishal da chatle ngasai gi kon myam doina feng ni na haiba gai do sida loile kon se yam me seng na haide season da bang na ayam bu oiba ko khoi gi sorat kumba da phangakpa adumain oi aduga amuk su kai haigani ai gi naunu bi se yamna sports kumba yam sana ba da price kumba yam lowe ba khoi club की ओइना दि मासे प्लेट याम फंगे माना प्लेट खुयाम ममा पुर लाए बाबागी ममागी आईगी नंगी यावदे आईगी टेन को नंगी तो सिदा मारी तू को था नंना फंगक को मैम दुने क्लब तगी मथंगी नुमित ने दो सिगी सिदा कोक्रोच का से लैबगी चाग याम हंदरबा माले खरदि सिरगा तारमे सुमाइना अदो मरक सिदा खोइसे रंग का संग खोप मैम तौदोइने बको अदो होय हई मही हईनौ मही अखोइदा पांजबदो अदो मु हाइपेट पथाबोइना हाइपेट थक्तोइने खोइसे रंग से संगबने बदो कंगबा गायगा अमुका कोट अमुका हनगे तौबसे कंगु याद्रि अदुगी कंगबा गायगा ओइना कइनो तौरगे अदो होजि फावबगी ओइनादि सुमाइना लैये सिगी फिबम बावबोते यौरकपसे यामना थिना हरावे हाइतारे आई कइगिनोदि पुरा यानिङाइ मोंगना सेमकपनिना ने खोइना सिगी याम थिना फरे हाइतारे अदो सिगी वीडियो से इमोदे याम नुंगाइबे याम एक्साइटिंग ओइबो ओइ कइगिनो हारे कांदा आइना तौगे खनबसे कुइराबा गाक्तनेबा अदु हंदक्ति लोइनमक तौबा ngam अदु लोइनमक हारेगसु यामबुदि यामदे अदुइसु खरदंग ओरसु ai tauba ngamidana ngasagi reeling do sigi faklang siga ngasagi makhagi tukada seme do kitchen gi oina di ai je makeover se pull up oina khara leraga fazana tauge adu shu amuk tang da tauroi ko one time da haidi machit bai machit tawraka doine ba ado hoje couple ke kagi kino rang ke kaloi mak sang loi mak budget friendly da tawraka ni adu akhoi gi mama ba hoi se dum haidi masagi nungai na ngai gi kem khanda ba do akhoi gi damak da dum khan bi ba do adu maina oi ba hambra duna mokhoi na khoi khan mani na khoi na shu mokhoi khan bam thoi dana mama ba hoi na khoi khalamina akhoi shu mokhoi da khara da mor shu nungai ni ngai gi kitang mokhoi da su comfortable oi ni ngai gi comfort oi ni ngai gi khara pi ba khot ba akhoi gi side da gi khara da mor shu taw ba ngam na ba na ba do ado ngasi khatang yam me na taw ni ba do kitang taw ba ngam ba sa yam harawe ado ai video se makha da rak pa tu na makeover ko su tum shema kani because sigi shu ai gi journey makhala mane ba do ngasi gi dai video se sai da lo shan jarage yeng bi bai da ma thank you very much ado ai gi channel se subscribe to jubo ai gi subscribe to bi ramo love you all